Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida wa Uganda yereka gutamutse binyashyize umukono ku itegeko rivuguruye rizongera gutuma abasivile baburanishwa mu nkiko za gisirikare mu bihe bimwe na bimwe. Muri Mutamba uyu mwaka urukiko rw'ikirenga rwari rwanzuye ku itegeko ryari rirombere ryemera imanza nk'izo binyuranyije n'itegeko nshinga. Mbere y'icyo cyemezo abasivile bashoboraga kujyanwa mu rukiko rwa gisirikare igihe basanganye ibikoresho bya gisirikare nk'imbunda cyangwa se imyenda ya gisirikare. Imirimbanyi zari ziribuye kuri iryo tegeko ryakoreshwaga mu kuburanisha abanenga leta. Mu kwezi gushize abadepite batoye bemeza iryo vugurura, mu gihe abapolisi benshi bari bagabwe ku nteko ishinga amategeko ndetse n'abadepite batavuga n'ubutegetsi banze kwitabira iryo tora bavuga ko rihonyora icyemezo cy'urukiko rwa mbere rukomeye cyane mu gihugu. Muri Mutarama abacamanza bavuze ko inkiko za gisirikare zifitemo kubogama kandi ko nta bushobozi zifite bwo gukora imirimo y'ubucamanza nk'uko umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu wabitangaje icyo gihe. Iryo vugurura rigaragaza ko rigerageza gukemura bimwe muri ibyo bibazo, ririmo ko abayobozi izo nkiko bakwiye kugira impamyabumenyi zo mu mategeko zijyanye n'akazi kabo ndetse no kuba barakoze amahugurwa ajyanye n'akazi kabo yo mu rwego rw'amategeko. Rinarimo kandi ko mu gihe barimo gukora ibintu yabo y'ubucamanza bakwiye kuba bigenga kandi batabogamye, ariko abasivile baracyashobora koherezwa muri izo nkiko igihe basanganye ibikoresho bya gisirikare. Nyuma y'uko uwo mushinga w'itegeko wemejwe n'abadepite, Colonel Chris Magezi uvugira ingabo za Uganda yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati itegeko rizahashya bya nyabyo abagizi ba nabi bitwaje intwaro, rica intege ishingwa ry'imitwe ya politiki y'intagondwa igerageza guhungabanya gahunda za demokarasi, rinatuma umutekano w'igihugu ushingira ku musingi ukomeye niba ikintu gikora neza nta mpamvu yo kugihindura. Ariko umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Uganda bwana Bobi Wine yavuze ko iryo tegeko rizakoreshwa mu kumwibasira hamwe n'abandi. Imirimbanyi zimaze imyaka zivuga ko inkiko za gisirikare zikoreshwa n'ubutegetsi mu gucecekesha abatavuga rumwe nabwo. Abantu bamwe bakavuga ko ibimenyetso byafashwe bikajyanwa gushyirwa ku bantu bagambiriwe. Muri Gashyantare uyu mwaka umunyamategeko mu mategeko y'uburenganzira bwa muntu w'umunya-Uganda Gawaya Tegure yabwiye ikiganiro Focus on Africa podcast cya BBC ati niba uri umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bazashaka uburyo bwo kukugeza mu rukiko rwa gisirikare ndetse icyo gihe umenye ko ibyawe bizaba birangiye. Yongeyeho ko abantu bashobora kumara imyaka bafunzwe bataraburanishwa mu gihe izo nkiko ziba zitegereje ibyemezo by'abasirikare bakuru bishobora kutigera na rimwe bifatwa, ndetse ko baburanishijwe bagahamwa n'ibyaha bashobora guhanishwa ibihano bikaze cyane kurusha ibyo mu nkiko za gisivile. Urubanza rukomeye rwa vuba ngaha rwakurikiye itabwa muri yombi mu Gushyingo k'umwaka ushize rya Kiza Besigye umaze igihe kirekire ari umunyapolitiki ukomeye ariko utavuga n'ubutegetsi muri Uganda. Yafatiwe muri iki gihugu gihana imbibi na Uganda yamutswe umupaka nuko yego mu rukiko rwa gisirikare ko asanganwe imbunda zo mu bwoko bwa pistole no kugerageza kugura intwaro umuhanga. Yahakanye ibyo birego byose mu rukiko. Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi yavuze ko icyo cyemezo cy'urukiko ari icyemezo kitari cyo. Yongeraho ati igihugu ntigitegetswe n'abacamanza, gitegetswe n'abantu. Mbere yashyigikiye ikoreshwa ry'inkiko za gisirikare avuga ko zahashyije ibikorwa byongera cyane by'abagizi ba nabi n'ibyo bakora iterabwoba byakoreshaga imbunda mu kwica abantu nta kurobanura. Yavuze ko inkiko za gisivile zifite akazi kenshi cyane ku buryo zidashobora kwita mu buryo bwihuse kuri abo bagizi ba nabi bitwaje imbunda. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yiyamirije abavuga ko ishyaka rye CNDD-FDD ryaba ryaribye amajwi abasaba kureka ikabya. Uyu mutegetsi yumvikana avuga ko Kiliziya Gatolika iherutse gutora Papa mu ibanga nyamara ntaweretswe amajwi yagize. Yibaza impamvu mu gihugu cye niba ishyaka rye rigize amajwi menshi biba ikibazo. Mbega ni kuki twidoga amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinyi yagukiniye nabi muramukubita ngo ndiwe wankiniye nabi. Mugabo yakinye nabi yagukiniye n'abatuma igimutsindwa mu matora hoho ni mwibanga. Mbega ko muriko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokarasi cyane ntayiriye. Ntibaheruka gutora Papa yatowe mu kumajwa ngahe hitoje bangahe mugani demokarasi baratora ko atanu umwe arabakondana ngo nta matora mwagize ko bagugatavuga ngo nta matora mwagize kituvyemera. Oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatowe ku majwi bangahe. Tuvuga ukuri none si demokarasi ni demokarasi. Amakunga ashobora kwiyamiriza Papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu gutora umukandida nta matora bakora. None ni demokarasi si demokarasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande. Twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire ngo abari umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe acamuwa bose uzubona bagiye bati n'uyu twese umugambwe n'uyu tweme. None abarundi bobo ntibashobora gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye n'uyu komenga ni ntama yuri y'inzu. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ibinyamakuru bya Kongo Kinshasa birimo n'ibiro ntaramakuru bya Kongo bisubiramo itangazo ry'umushinjacyaha mukuru mw'icyo gihugu
ko kuwa mbere yategetse ko minisitiri w'ubutabera w'iki gihugu abujijwe kurenga umurwa mukuru wa Kinshasa mu gihe biteganyijwe ko atangira gukurikiranwa mu nkiko. Ni nyuma y'uko ku cyumweru inteko ishinga amategeko itoye ku bwiganze yemeza ko minisitiri w'ubutabera atangira gukurikiranwa mu bucamanza ku byaha akekwaho byo kunyereza miliyoni z'amadolari yari agenewe kubaka gereza. Amategeko ya Kongo ateganya ko ahita yegura mbere yo gutangira kuburanishwa. Mu ntangiriro z'uku kwezi minisitiri Mutamba yitabye ubushinjacyaha i Kinshasa burimo kumukoraho iperereza. Ku cyumweru abadepite b'iki gihugu batoye bemeza ubusabe bw'umushinjacyaha bwo kumuregera ubucamanza akaburanishwa. Iyi ni imwe muri dosiye zavuzweho cyane muri iki gihugu kuko mu gihe gishize Mutamba yavuze ko umuntu uzajya ahamwa no kunyereza umutungo wa leta yajya akatira urwo gupfa. Ku cyumweru ku badepite 363 bari bateranye, 322 batoye bashyigikira ko uyu mutegetsi aregwa mu nkiko, 29 batora babyanga, 12 barifata nk'uko inteko ishinga amategeko ya Kongo ibitangaza. Ni nyuma y'uko umushinjacyaha inteko raporo y'iperereza yakoze kuri uyu minisitiri avuga ko ibisobanuro yatanze mu iperereza byatumye rushaho gukekwaho kumweza. Mutamba w'imyaka 37 y'amavuko akekwaho gutegeka kureza miliyoni 19 z'amadolari kuri kompanyi yigenga mu isoko ryo kubaka gereza nshya y'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Muri iryo soko ryari rifite agaciro ka miliyoni 29 z'amadolari yose hamwe 65% byayo yari amaze kwishyurwa kompanyi. Umushinjacyaha yavuze ko ari baringa mu gihe amategeko ateganya ko ayishyurwa mbere ya 30% kandi bikabanza kwemezwa na minisitiri w'intebe. Inteko ishinga amategeko n'umushinjacyaha bavuga ko amafaranga aba yaranyerejwe y'inzego z'ubutasi mu by'imari zitaza gufunga konti y'iyo kompanyi maze zikabwira izindi nzego zibishinzwe. Uruhande rwa minisitiri Mutamba ruvuga ko kuba ayo mafaranga atarigeze atwarwa n'iyo kompanyi bidakwiye kwitwa kunyereza umutungo wa leta. Bakavuga ko Mutamba ziri impinduka yazanye mu bucamanza no kubangamira amatsinda y'amafi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umuyobozi wungirije wa polisi muri Kenya yaguye ku mirimo ye mu gihe iperereza rikomeje ku rupfu rw'impirimbanyi yaguye mu maboko ya polisi mu mujyi wa Nairobi. Kuwa mbere Eliud Ragati yavuze ko yaguye ku mirimo ye mu gihe iperereza rikomeje ku rupfu rwa bwana Albert Ojwang bamusanze yapfiriye muri kasho nyuma yo gutabwa muri yombi azira gushinja Ragati ruswa ku mbuga nkoranyambaga. Urupfu rwe rwateje imyigaragambyo i Nairobi. Abigaragambyaga basabaga ko Ragati yegura mu kw'inkuru ya Deutsche Welle bivuga. Kuwa gatanu perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko guverinoma ye izarinda abaturage b'abapolisi b'abanyarugomo. Anasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa Ojwang. Mu gihe iperereza rikomeje, uyu muyobozi wa polisi wungirije byabaye ngombwa ko yegura nubwo abanyapolitiki basanga atagakwiye kugenda wenyine.